Dobar dan i dobrodošli. Ovo je jedna kratka i jednostavna uputa. Proći ćemo sve zajedno, korak po korak, da vidimo kako se pregledavaju računi u sustavu e-porezne. Bez brige, cilj je da sve bude skroz jasno. Znači, ovdje ćemo objasniti kako se mogu pogledati i spremiti oni računi koji stižu od dobavljača. To je sad novi službeni način i ići ćemo stvarno polako, bez ikakve žurbe, da budemo sigurni da je sve kako treba. Evo što nas čeka. Prvo, par riječi o tome što je uopće taj mikroračun. Onda krećemo na posao. Kako ući u sustav, kako naći račun, spremiti ga, provjeriti i na kraju potvrditi. Idemo po redu. Dobro, idemo na prvi dio. Da objasnimo što je to mikroračun. Najjednostavnije je zamisliti ga pa kao neki novi digitalni poštanski sandučić, ali samo za poslovne račune. Znači, umjesto da poštar donosi papirane račune u onaj pravi limeni sandučić, oni sada stižu ovdje, u ovaj digitalni. To je to. Jednostavno, novi način primanja računa od drugih firmi, sve je na jednom mjestu i trebalo bi biti brže i sigurnije. U redu, dosta priče. Idemo vidjeti kako to izgleda u stvarnosti. Prvo što moramo napraviti je naravno ući u sustav e-porezne. Kad se otvori stranica od e-porezne, treba pronaći ovaj crveni gumb. Na njemu piše ulaz od registracija, znači na to se klikne. Sama prijava je onda ista kao i za ulazak u banku preko interneta, tako da je to nešto što je vjerojatno već poznato. Evo ga, prvi korak je riješen, sad smo unutra. Sljedeće je da nađemo gdje se ti računi točno nalaze. Nakon prijave, na početnoj stranici treba pogledati malo niže, prema dnu. Tamo piše mikroračun. Evo, baš kao što se vidi na slici. Na to treba kliknuti. I samo da napomenem nešto važno. Moguće je da će se nakon klika otvoriti kao neka nova stranica ili novi prozor. Neko vas to ne brine, to je sasvim u redu, tako treba biti, ništa nije krivo. Dobro, na toj novoj stranici koja se pojavila, pogledajte na lijevu stranu. Tu je jedan izbornik. Treba kliknuti na plava slova gdje piše ulazni dokumenti. To je mjesto gdje stoje svi primljeni računi. Sad pogled ide na desnu stranu. Tu se vidi popis računa. Pored svakog računa, na kraju reda, nalazi se sličica koja izgleda kao oko. Na to oko treba kliknuti da bi se vidjelo što je na računu. U redu, sad kad vidimo račun, idemo ga spremiti na računalo. To radimo da bi se poslije mogao poslati knjigovođi. Ovo je stvarno jednostavno. Pogledajte gore desno. Tamo je gumb na kojem piše izvezi. Klikne se na njega. Onda iskoči jedan mali prozorčić i na njemu se samo ponovno klikne na izvezi. Znači, 2 klika i gotovo. Evo, ovako točno izgleda taj prozorčić. Kad se on pojavi, samo se klikne na ovaj plavi gumb izvezi. I onda će se račun početi spremati na računalo. Sad, datoteka koja se spremi na računalo zove se zip datoteka. To ime nije važno. Najlakše je to zamisliti kao neku zatvorenu kovertu, a unutra je naš račun. I mi sad tu kovertu moramo otvoriti da bi došli do računa. Kad se ta koverta, ta zip datoteka otvori, unutra se vidi nekoliko stvari, ne samo jedna. I to je u redu, tako mora biti. Nama treba samo jedna od tih stvari. I ovo je sad najvažnije. Od svega što je unutra, gleda se samo ona datoteka koja na kraju imena ima točku i slova PDF. Znači PDF. To je taj račun. Kad se to otvori, izgleda isto kao papirani račun. Unutra će biti i jedna datoteka koja završava na XML. Nju ne treba otvarati. Nju ne treba uopće dirati. To je nešto za kompjutere, nije za gledanje. Znači, ponavljam, samo se otvara ona PDF datoteka. Odlično. Najveći dio posla je gotov. Sad kad smo vidjeli račun i znamo što je što, vraćamo se u sustav da završimo posao. Ima još samo par sitnica. Prije nego potvrdimo, dobro je na onom PDF računu baciti oko na 3 stvari. Tko je poslao račun, koji je datum i koji je iznos za platiti. Čisto da smo sigurni da je to to. Dobro, ako smo provjerili i sve štima, vratimo se natrag na stranicu e-porezne. Gore desno, odmah pored onog gumba izvezi, nalazi se drugi gumb, promjena statusa. Sad treba na njega kliknuti. Opet će se pojaviti jedan prozorčić. Budući da je račun u redu, treba odabrati onaj kružić gdje piše prihvaćen. I nakon toga još samo jedan klik na plavi gumb promjena statusa. I to je to za taj račun. Eto, gotovo.
Cijeli posao oko preuzimanja i potvrde računa je završen. Znači, posao u samoj e-poreznoj je gotov. Sad još samo treba onu PDF datoteku, onaj račun koji smo spremili, poslati knjigovođi. Recimo mailom. Znam da se prvi put možda čini da ima puno koraka, ali vidjet ćete, svaki sljedeći put ići će puno lakše.